U Laćarku kod Sremske Mitrovice okupili su se proizvođači duvana koji sarađuju sa kompanijom JTI kako bi sumirali rezultate godine koja je za nama. Ove godine smo imali 354 proizvođača Virginije i 28 Berleja. Ovo je bio tradicionalni skup svake godine koji se održava u decembru, skup proizvođača Virginije gde podelimo rezultate tokom godine, jubilarne nagrade, ko ima najbolji kvalitet i plan za narednu godinu. Iako je suša značajno uticala na kvalitet roda, proizvođači su istakli da je saradnja sa kompanijom bila ključna za prevazilaženje izazova. 15 godina zalivamo sigurno, jer smo na tom našem terenu videli da nema proizvodnje bez zalivnog sistema. I s tim smo se susreli i od kad radimo imamo dovoljan, svake godine i prinos i kvalitet solidan, da kažem, uvek smo u vrhu. Zadnjih 5 godina sigurno, a i pre toga smo se trudili i učili smo prosto jednostavno polako svake godine iz godinu da to sve ostvarimo. Ilija Bajin iz Golubinaca smatra da, iako je sezona bila slabija u odnosu na prošlu godinu, rezultat nije izostao. Generalno sezona je bila lošija u odnosu na prošlu godinu, ali s obzirom na sve to ne možemo se žaliti. Pa vidite, generalno vremenske prilike ove godine su bile slabije nego lane, ali mi smo se trudili da uradimo najbolje što možemo i nismo mnogo zaostali za prošlom godinom, tako da smo u suštini zadovoljni. Jel bi preporučili drugima da uđu u proizvodnju duvana? Kako da ne. Znači, od svih duvanskih industrija samo Japan Tabako Internacional. Igor Đurđević iz Golubinaca, mladi domaćin i uspešan proizvođač duvana, istakao je da je za uspešnu proizvodnju najvažniji trud. Na kojoj površini se bavite proizvodnjom? 20 hektara. I koliko vam treba radnika za to? Možete li da nađete? Pa 15 radnika. Sad u zadnje vrijeme je malo veći problem sa radnom snagom, pa sad ćemo probati izvana. Kakve su cene duvana? Ok. Kako se dogovara inače cena? Kako to funkcioniše? To firma sve sa proizvođačima, uz ugovor, zavisi kakva godina bude. Sve, a u biti bude dobro. Generalno, koliko vi možete po hektaru da zaradite na duvanu? Pa sad to zavisi. Od prilike neki prosek? Pa, oko 700 evra. Po hektaru? Ne, po jutru. Po jutru? To je neki možda 1200 evra po hektaru? Tako je. To nije loše za vas. Ok. Znači, drugima bi posavjetovali da se time bave? Da, što da ne. Dugo vremena je bilo bez padavina. Imate li sistema za navodnjavanje? Imam, to je dosta pomoglo. Ove godine prvi put sam upotrebio i uzeo taj sistem za zalivanje i mogu vam reći da je mnogo značilo. Recite mi, jeste sami nabavili sistem, a čuo sam da nešto i JTI pomaže? Uz pomoć firme. Kako to funkcioniše? Pa daju nam novac, a mi otplaćujemo na 5 ili 7 godina i mnogo je lakše nego sam da izdvojiš toliki novac za to. Kakvi su vam ove godine prinosi i kvalitet bili? Pa zato vam kažem, zbog tog zaliva samog se na kraju izvuklo da bude dobar prinos i kvalitet, a da nije bilo bi mnogo lošije. Jel biste preporučili drugim poljoprivrednicima? Ako može bi, naravno. Koliko vi imate proizvodnje? Koliko površina? Pa oko 25 hektara. Na koje površine se bavite proizvodnjom duvana i od kada? 12 hektara. 12? I od kada se bavite ovom proizvodnjom? Od 2000. Kakva su vaše iskustva u saradnji sa kompanijom? Pa korektno, dobri. Evo, danas ste imali skup ovde sa poljoprivrednim proizvođačima, vi ste jedan od nagrađenih. Kako ste uspeli da ostvarite taj kvalitet i kakva je godina generalno bila? Pa generalno je godina loša, što se tiče suše, a za kvalitet je najviše, kako bi rekao, zaslužna godina na našem terenu, što smo mi dobili bar jednu kišu više nego ostali. Pa zemlja nam je malo bolja nego na ostalim terenima. A imate sisteme za navodnjavanje? Ne, suvo ratarenje. Suvo ratarenje. Koliko vas radi u kući? 5. 5 i plus radna snaga? Plus ostala radna snaga. Koliko je bio prinos ove godine? Manji nego ovih godina, oko 1800 kila je bio prosek po hektaru. Kako je ove godine bilo u Petovači što se duvana tiče? Pa ova je godina bila malo lošija za razliku od prethodne. Kod nas je bilo lošije vreme, grad nas je, lično mene, 3 hektara posle prvog branja
u podbiru. Kako je reagovao duvan na grad? Pa loše, morali smo ga posle toga istarupati, ja sam ostavio, mislio sam da mogu nešto nabrati, nešto sam malo nabrao. Bilo je prebiranja, ali baš nas je uništio, što se tiče, baš mene lično. Tako je prošao. Ove godine nisam osiguravao iz razloga što je poskupilo osiguranje 100%, tako reći, za prethodno. Do sad smo osiguravali, ali ove godine nismo. Znači, totalna šteta na tim površinama. Na tom je bilo totalna šteta. Kakva je situacija na ostalim? No, u ostalim mestima je bila solidna, ali suša je ove godine isto odradila svoje. Mi smo zalivali, ali na 40 nešto stepeni je bilo baš. Uprkos tome, vi ste od kompanije nagrađeni za kvalitet, kako ste to uspeli? Pa, trudio sam se, zalivanje kap po kap, prskanja, što oni preporučuju. Kao prvo i naš terenski Borislav Bora, sa njim u saradnji, mnogo mi znači, u svemu konsultacija, zahvalio bih se i njemu za sve. Milan Bijelivuk, glavni tehnolog za proizvodnju duvana, naglasio je da je suša ove godine značajno uticala na kvalitet duvana, ali da je kompanija reagovala pravovremeno. Kvalitet duvana nije bio najgori, imali smo i loših godina, međutim bio je niže kvaliteta, to se vidi i moglo se vidjeti u prezentaciji u odnosu na prošlu godinu koja je bila najbolja u proteklih 26 godina, upola je lošiji kvalitet. Međutim, mi smo ispratili proizvođače i odlukom menadžmenta doneli smo odluku da im dodelimo dodatnu pomoć u vidu 60 dinara po kilogramu predanog duvana. To je znači podsticaj za neku... Podsticaj jeste. Naredne godine mi startujemo sa normalnim cenama od ove godine i pratimo troškove proizvodnje njihove, cene radne snage koja ima najveći uticaj, cene goriva, jer ne znamo šta će se desiti i pred početak otkupa formiramo cene. Sve više se u svetu govori o regenerativnoj poljoprivredi, zaštiti životne sredine i drugim nekim, reklo bi se, paralelnim tokovima koji se dešavaju u poljoprivredi. Da li mi možemo da pratimo taj trend? Uklapamo se? Naravno da možemo, mi to i radimo. Što se tiče, da kažem, zaštite životne sredine, mi prikupljamo tako je, da. Prikupljamo second hand tacne od proizvodnje rasada, prikupljamo CP ambalažu. Ove godine smo počeli sa ugradnjom solarnih panela. Takođe, što se tiče, to sam napomenuo, što se tiče zemljišta, vode, vodimo računa, znači isključivo radimo analizu zemljišta, đubrenje po analizi, vodotokovi, nažalost, naši vodotokovi, izvori, nemamo reka oko naših poljoprivrednika, nego moraju da kopaju bunare, što iziskuje dodatne troškove, ali mi se trudimo i sa uvek svake godine planiranom planom zaštite duvana da ne zagađujemo okolinu. U poređenju sa drugim kolegama u svetu, gde su naši poljoprivredni proizvođači sa proizvodnjom duvana? Mi se trudimo da budemo, mi smo mala proizvodnja. Što se tiče Japan Tobacco, ja mislim da smo mi negdje na 3% proizvodnje naše, ali uvek se trudimo da budemo, da kažem, najbolji. I to dokazuje da mnoge moje kolege agronomi su išli na podršku u druge origine, pa čak i neke zemlje gde se proizvodi duvan koji nisu deo JTI porodice. Iako je suša značajno smanjila prinose, postignut je dogovor o cenama za narednu godinu uz napomenu da će kompanija nastaviti da prati tržišne uslove i troškove proizvodnje.